Leđa. Najbolja vježba za leđa su ili je. Nekima su zgibovi, a meni je recimo veslanje u preklonu čak pothvat. Bilo bi idealno kad bi mogao biti neki neutralni hvat, ali pothvat najviše stimulira latove, recimo. Leđa su velika mišićna skupina i djelomično zahtijevaju i veliku težinu recimo na veslanju u preklonu, na deadliftu, ali ima raznih vrsta veslanja na kojima možete i sa manjom težinom razviti velike mišiće i napraviti fantastičan pump. Napraviti pump i napraviti da mišić raste nije baš jedno te isto, ali za leđa je dovoljno nekih 20-ak serija po treningu. Vidio sam recimo čovjeka sa fantastičnim leđima, Thomas Schoy se zove, on je bio svjetski prvak nekoliko puta, on je za leđa radio 19 serija, kaže 19 serija, to je i praznovjerje. Ali znači oko nekih 20 serija je super, 22, 3 i 19 bi bilo super. Međutim, treba odabrati raznolike vježbe, ali ja bih preporučio da u svakom treningu bude veslanje. Lijeni ljudi će raditi lak mašinu ispred glave, iza glave, pothvatom, uskim hvatom i recimo nekakav pullover na sajli. Ja sam nekad bio jedan od njih, ne bio, ja sam još uvijek lijen čovjek, ali govorim za lijenost na samom treningu jer nema čovjek uvijek jednako energije na svakom treningu. I to je zapravo dobro, jer ne možemo i ne trebamo uvijek trenirati jednako jakim intenzitetom, jer napredak se ne postiže na taj način. Ne možeš se baš svaki put ubiti na treningu. To je sigurno. Napredak ide da je jedan trening 100%, drugi možda 90%. I tako. To bi tako nekako trebalo biti. 5 vježbi po 4 serije ili 4 vježbe po 5 serija je jedna dobra opcija. Tu i tamo uključite zgibove. Oni koji ne mogu zgibove raditi sa svojom težinom, radit će ih sa nekakvom asistencijom ili sa asistencijom svog prijatelja, partnera s kojim treniraju. I s tim da, broj ponavljanja nikako ne bi trebao biti ispod 6. Znači od 6 pa nadalje je bodybuilding, od 1 do 5 je nekav powerlifting za one koji rade podizanje snage. Mi ovdje pričamo u principu o bodybuildingu, nas to najviše zanima. Kako da izgradimo tijelo, kako da nam narastu mišići i gledamo da radimo od 6 do 12 ponavljanja. Međutim, nije loše napraviti 1 do 2 serije na samom treningu, bilo leđa, bilo čega drugog, pampa nekakvog na kraju, sa manjom težinom naprijed 15, 20, 25 ponavljanja i 30, zašto ne? Stimulirati mišiće na malo drugačiji način. Veslanje je fantastična vježba za leđa. Zašto? Zato što vi možete diktirati položaj vaših šaka, položaj vaših laktova, kut pogađanja mišića. Što više vi držite šake gore, tenzija je usmjerena na gornji dio leđa, na viši dio leđa. Što su te šake niže, tenzija će biti na nižem dijelu leđa. Ista je stvar kod širine laktova. Ukoliko su laktovi visoko, opet težina ode gore. Ako su šake široko, tenzija je na širem dijelu leđa. Ako su šake usko, na užem dijelu leđa.
tu se možete dosta poigrati malo s leđem. Puno ljudi radi leđa da radi recimo veslanja sa pokretom koji ide apsolutno, što želim reći? Želim reći da povuče maksimalno rame unazad, malo stegne i trapez i tako napravi još jedan dodatnu stimulaciju na mišić trapezijusa, znači pomakne ramena skroz unazad. Nije da se baš to mora raditi, to je nekako više školski, da obujmite što veći dio leđa. Međutim, nekad neki znaju raditi sa ramenima koja su relativno fiksirana, pa samo vuče laktovima. Puno toga je u laktovima i u kontrakciji samog mišića, znači svjesno morate kontrahirati mišić koji radite, u ovom slučaju leđni mišić. Pomoći će vam kod samog veslanja, kad vučit ćete šake recimo niže i lakove ćete malo gurati u unutarnju stranu leđa, kao da idu iza u sredinu. Taj pokret je stvarno jako minimalan, recimo i ovakav pomak lakta prema unutrašnjosti je sasvim dovoljan da napravite veću kontrakciju nego da on ostane malo šire. Moram reći, puno ljudi ima problem sa gripom, gdje njihova leđa mogu izdržati određenu težinu i broj ponavljanja, ali grip ne može i uteg im ispada iz ruke. Tu pomažu gurtne. Tu pomaže još ekstra rada na podlakticama i na hvatu, ali prvenstveno pomažu gurtne. Puno ljudi radi leđa s rukama. I tu isto morate obratiti pozornost. Toliko je krivih načina izvođenja vježbi da ih ja sad nemam vremena nabrajati se. Nabrajat ću samo one osnovne. Kod nekakvog veslanja bučicom gdje radite jednoručno, ljudi vuku previsoko lakto ili šta rade? Rade ovaj pokret sa rukom, a taj pokret fleksije ruke radi biceps i on preuzima nekakvu ulogu ovog podizača utega. Znači, bilo bi pravilnije da ne radite toliko fleksiju ruke, da radite više veslanje ka kuku i da ta ruka ne može biti ravna nikako, ali mora biti lagano savijena. Što još ljudi radi greško? Puno ljudi ne može dobiti širinu leđa, imaju jake trapeze. Šta oni rade? Oni rade dizanje, prvenstveno dizanje što zgibove, što lat mašinu i ostale vježbe od ozgo, a rade sa ovakvim završetkom. To je automatski maksimalno uključen trapez, jer da bi neko pogodio leđa mora gurnuti prsa u zrak i spustiti ramena dolje. Onda se trapez toliko ne aktivira, aktiviraju se isključivo leđni mišići. Znači, odavde pokret radi trapez, radi opet podlaktica, puno manje leđa. Da biste pogodili leđa morate uvijek gurati prsa gore u zrak, jer tada mi leđa stoje u jednom savršenom ravnom položaju. Puno ljudi, puno djece, tako nekad i ja, ima loše držanje i sjedanje u stolicama u školskim klupama otprilike ovako. Jer je to jako udobno zapravo. I postaje sve udobnije, ali postaje sve lošije za vaša leđa. Nisam imao baš previše nade kad sam počeo trenirati da ću se ja s vremenom ispraviti, ali to se stvarno desilo. Jačanjem leđnih mišića na treningu samom sam ja i popravio držanje. I puno ljudi koji sjede, koji rade, ne znam, za kompjuterom, pišu nešto, rade sjede u svojim stolicama, voze kamion ili nešto jako dugo, imaju problem s leđima. To će popraviti sa vježbama za leđa. Nemojte se bojati osnovnih vježbi, bučice, šipka, su sasvim dovoljni rekviziti da vi napravite trening leđa. Mi smo sad ovdje okruženi sa raznim spravama za leđne mišiće, međutim, osnovne stvari uvijek pale, uvijek su dobre. Tako da već imate moćno oružje ako imate nekakvu šipku sa utezima i bučice. Već ste na konju.